Welcome to Indonesia, negeri banyak plastik. Siang malam order online selalu dapat plastik. Kalau konsumen terus dimanjakan plastik, nanti Indonesia jadi negara antik. Welcome to Indonesia, ayo lawan plastik. Tolong dong e-commerce kalau bisnis bijak dikit. Jangan hanya ngejar untung sampai ke langit. Yuk minta opsi kemasan gantiin plastik. Selamat datang di acara Pawai Bebas Plastik 2020